bari kwano jeno musobano kwasaganya izuka nguntu antukweleza makuru gitu kuruganu ya RKR Media TV kandi nibani janti oine Rama UG majemaje clear da incredible nibani jeno musokoreka nikureza ebintu bingi munonga kandi izuka ngu ndobanda bindu wa braka na janti kanzero omukasati ka white tumaze twa mixinga mukache turebe kitu kwa kosa kwantu kitera kurunje munonga akoka kandi izuka ngu abakuteka musente naba Jonas International nakuteka musente naba Jonas International echo ene kubana ukora n'ekintu kimwe cyo ene kubana ukora iyo muzire reka ngo wabasukubana utwara omwana wawe omukore future reka ngo asukubana utwara omwana wawe ariko ngo yagenda omiso reka ngo kwasaganya embera reka ngo watwara omwana wawe isomero ekintu cyose kitambara kunje munonga azuka mutune aba Jonas International College of Health Science akanda abantu bagenda musokorekana bagambera ngo bene certificate in nursing, certificate in midwifery, bene diploma in nursing extension, bene na diploma in midwifery extension, bene direct diploma in nursing, direct diploma in midwifery. Lebika ngo asukwana jono miso kandi oyihandikise utwara umwana wawe iki kibasukwa kitambara kunuje munonga arebike ngo asukwana jono miso nibandi benda ba O level na bantu babenda mu A level na bantu babenda kureka ngo asukwana yiga obushaho kunuje munonga kandi izuka ngo ekibintu kubana bakora no sokora no rabera anambaza simuzo ryo noreba hansaho 078 hamwe na 070 50 amana 075 obaso kubano jeno musokoreka nguno kwasaganya kunuje munonga kandi obaso kwano gamona na principle ekintu cyose kitambara kunuje munonga kandi oreke ngo asukwana jeno musokoreka nguno kwasaganya twaza politics odiskuti ya rubirizi obahati kusanga ngo bamwe ombatuze ababuzenga hamwe na mugogo baturana basaba kugira ngo batunge Egombora kuka ekizibo kiriho kuba kugize ko abantu basaba Egombora Ministry of Local Government ekateka kugira ngo tubacenda kubana basaramu za Tauni Kanso sub county hamwe na district bakamaza baberekamo abwensonga ya COVID-19 na nakasente embere nko yabasukwa netambure yatyo akonka bo akandike cyandiko cyabagira ngo ekitune kuba ntukora nokora ngo twabasukwa ntunga Egombora tutunge Buzenga sub county ninga sebe mugogo sub county tubase kwetongora omusonga zitari zimwe na zimwe enyuma waho tukazayo twagambona na Abataka tukatekayo ekitweta parliament y'omuntu wa Burukiro twagambona na Abataka kandi bajangwa ahito tukwendere Egombora nabo kugira ngo tutwine marwaro ebyamasomero tutune kinaki kuyaho ekizibo kizire kikazaho bamwe abasazire Tauni Kanso rubirizi Tauni Kanso Nibenda bakubara akaruru kugira ngo reka turabahanuya abatu bakumpagira abakatu bareke kunuya reka turabaha abatu bakumpagira abatu bareke kunu cyasanga ngo Rubirizi Tauni Kanso yaza hagati kandi Egombora ya Rieru yaicwa mukabera ko bati umugogo hamwe na Buzenga biri amuheru na zakurika na keje musumba na kai na yozo ninkai ziri aho atahagataha yazaho Rubirizi Tauni Kanso hata Rubirizi Tauni Kanso barjo bajangwa reka tubasukwa tukora tugazetinga ubwo mwanyogwe turengo tubasukwa tukwata Buzenga hamwe na mugogo tuye gamwaka cweka tukagita mu Tauni Kanso twasanga ngo Tauni Kanso neza kujya no musokoreka ngo neba mpango azo mukuba mpango na novunana zibani ngasi akikwatirene na intungu kandi ngasi nkora eje no musokoreka no yongera kuko abamwe mu bantu nebebuza abwaci bata kujya no musokoreka ngo ne batugambira itonkitwe batakasasire kugira ngo basukwana bateko mapping eje ngasi kuteko map ya Rubirizi Tauni Kanso bataka banze kuteko urukiko bari bariyo ko bareno banena bagamba binji reka twasukwana tujye no musokoreka tukwasaganya ezembera kuko kangira ngo mukuru Chairman Majezi Arumeya amona nabatayi bawe makumaniza mwakoreje nsonga na nitekane ryo ngo abantu bayanga to kubafosinga tusokwa no mapinga utamariza wasitama nabo imumukakore so binka Tauni Kanso kuza kumapinga muza gukora plan zanyu kugira ngo mu ekikusa sana kora ngo na Tauni Kanso yonke baremere ati bone mura kugira ngo mujongeze izuka sateze mu kutunga ku rwego central government ni nyingi kuko satene muri butariya yecho tune kukigamba ituntu kigamba no bukakafutu bwine sentene muri butariya Tauni Kanso baremere kora
ariya amizi yagari aho murinde cya kurugo kuri mutsara Japan kabarema kuko mu Justin mwenda kongera bonjero buhango tumukora maze mukorejo Tauni Kanso tumayungu planning ya Kanso tugireba bakoze imifereje baziteka mwaho twarangwa mizigaronga agenda batirema matara mu Tauni garon gaka mbwene tumukora tukora nziza Tauni Kanso yitweje turebeke mutabaso kwantu fana zo mukatare kanyakasharu orenko kakushana zahe nyuma atsara orenko kukushana zo kora toilet zo nako kuzire azo muzo kuza kujya mwenda kongeraho azaba Buzenga ngo nana bamugogo babegito Innocent kaurira kari yawe uri no gamba na jantikuka kandi Innocent mbwene kandi wakireta Innocent mukama wanje cya person wentebe Egomborora RCS3 liero sub account takikizamu tukwezuma bakatanga kuza kugira ngo kandi tukarondo wacu tukamanya ngo twarugare cyumunyu twaza Innocent tukumva twaza kufuna kandi atari naza kuza kutwara muhabo useme kwano wesotinga mukama wanje Innocent tinkwatakinga kunka uri umwebembezi tori mutegeki tune ibintu bibere tune umwebembezi hamwe na no mutegeki mbone mwesotinga namango akatamba ko muri mukareba kinkugera ikintu cyo nagamba ho mutanika kuza kumponinga kunka ari utweje tune gamba turi abo kufa tuza kufa ako okuzarwa na no kufa no na kurumwe reka tugambe cyose mu kigambwa turebe imana mwera kwasaganye mbere ngo kandi rama yatahatamu yaza kugambe ibintu bwo mugasuguti nkwito nk'abanyamakuru betume kwa tugamba ntora kumanya ngo kono mwangu nofera abantu baninga ko no manyangu nugize koreka ngo nurwanira umuntu wawe nicyo cyumi yambere abantu nibinje bari babona amazu mugaragara mu muzanya kasaro amazu bose sabirane gabari yamizi izo ko babaga bagambira umajara ngo kuza gukora plan yo kutwara mizi kugasindikana nkeje kuriya umutsara ngumanya byona byaza byabaremo just muno kwata sente mukateka mu nakeje mabondo ganyu mukakwata sente ngo mukora plan icyo mbeka tikahwire tikatemo kakozere byona kuwa mumurero mugire musokorekana mukwasaganye zembera ngo muza kwata abantu babuzinga hamwe n'abamugo kuza kubagita arimo icyo mbo mukirekere maze mukora urubiri Tauni Kanso tugire mu Nyakasaro nandeke yo yanyira tubone kuza na mutwe mukora amanya banyira bajya ngo hano manyere abarubirize ko kuba rino banyera rikane ndito tukore kitubegito icyo ni jangu musimo ko bana mu sotinga ezembera mbase ko bana muzereka kandi tureke ko kutwaso kwantu genda omiso ni jangu mutayi wanje anza kwa jeri musu kwantu bonjeraho koka kane nagamba ko bi ocha kosa kose konka tuni kwantu jeri musu kwantu kwasaganya embera enkurakorana irinka mu rubirize Tauni Kanso banzo gitoreke ubazo terema akatare konka izo kagambaho anora akatare kamugogwawo akatare kandeke izo kagambo na n'umukuru mena ujya kukameya abacakatara kutaka kora nka katerera nora katerera abantu bakombeka katari kabo kunka abantu bateka musente haza bine sente zo kono basasura Tauni Kanso buru kwezi gwagura nko mutwaro nka kitwota nka land fee gwagura nko mutwaro babahereza mutwaro ninga saza nike mutware babahereza mutware konkendaga no kujya ngo itakare eri muambe ko buzobo neri ya Kanso nuzongo numusasure icyo ati eje nkora kora cyo kokati wasanka katare kandike kari yawo kona kazabiriri ati kukuteka gamazwago no teka ikora neteka kwa yayonje no bakombe ko kakaro kajete arreda kuza kombeka azombe ko kitu ntoda karena uruguruna na hasi dena katare kazinkai kazomonde ati nyumbu porana wa namana uri yakoreka kandi ngumanya turi yarugudo mbona ati kwikiriza kandi bakatare bari kuri ato yebuza katerera na rubitano Kanso buto kutambura constitution mu ya local government ninga sibo tukutambura constitution emwe yihanga mine poor planning rubitano Kanso mu sorting bagaye mu sorting mwembe kakatari Nyakasaro bwaruka pubutura mbubona ati mubahereza abantu mujete numanye ntonda kombeka mumbeke wa aze mu mazu marunji bombe ko mazu marunji bombe kwa mazu marunji akaterekaze kuri nyuma bakatereze kurunji uri itanu ko kuyakoswa kora abantu ba ready kuteka musente kukani manyango bundi ngo buture ko bari mu akazi k'abanyaruguru ngasi ko buturi abanyaruguru na bamatari abanyaruguru no kwegera itema icyo kizibo cyabiro ubutekunda aha muri bakera Media News Center tunjena umisi tsokwandi koreza makuru menji kandi tukusenzera no murembo urukuru rwa Kachebeze Mbarara City studio zitu noziri tubanje umuso kwandi tukwasaganya porapora bada korangana nitwe basoko no terena bazese muziri nistambara hasi orangana nitwe ureke ngo business yawe yaje no miso bakumanye abana b'amasomero baze kusoma turengo ikintu akiteka areva kunkati ya wara twazo mu studio twantu zagamba ibintu bikwata abantu takarugaho mbere ko rene tambura